Egun hon eta ongi etorri etxeetatik, gurekin igandeko eukaristia ospatzera bildu zareten. Bizitzen ari garen karisuma ez da bakarrik karisuma liturgiko bat, ez. Munduan, karisuma larri bat bizitzen ari gara. Heriotzak eta sufrimendu zinguratu. Jesusekin batera gurutze bidea egiten ari gara. Jesus, Jerusalenera burutu gerturatzen ari da, eta berarekin darama gizadi osoa. Bere bizkar gain, baina bizitza emateko. Bat egin daitezen gu ere, gure artean, eta Jesusekin. Buenos días. Nos unimos todos los que seguís esta Eucaristía por internet y queremos también unirnos a todos nuestros hermanos y hermanas que viven en plena Cuaresma un vía crucis de muerte, dolor y sufrimiento. Nos unimos por la fe a Cristo, que se ha hecho compañero de camino llevando nuestra cruz y ayudándonos también a llevarla nosotros con la esperanza de una nueva vida. Zutik jarririk, eman dezagun hasiera ospakizunari, abestuaz, zuzera gure poza. Zuzera gure poza, gure salvatzaile. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egun. Eta agur bat interneten bidez gurekin zaudeten guztioi. Eta benetan jaunaren pakean egon zaiteztela, opa dizuet benetan fedean eta itxaropenean eta zenido elkartasunan bat egiten geran, Eukaristi hontan. Prestatu gaitezen Eukaristia ospatzeko beti egiten deguneran, jaunari gure eus egiten da gure pekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, gure sufrimenduetan samintzen zaren zenidea,
Kini jauna, Jesus jauna, gu biziaraziz goretsu ezaren jainko semea. Kristo erruki, Jesus jauna, gu eriotzatik ateratzen gaituzu piztuera eta bizia. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizuna, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, zure semeak bere bizia emateraino maite izan zuen mundua. Egizu guk ere maitasun bera izan dezagula beti, bereiziki, elkar maite eta babestu dezagula bizitzen ari geran egoera honetan. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos unidos, solidarios, ayudándonos mutuamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Jesucristo, gure jauna, bitartez. Amen. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mintzoa jauna. Nik irekiko ditut zuen hilobiak. Aterarazingo zaituzet zuen hilobietatik, eta eraman zaituzet berriro Israelko aurrera. Eta nik zuen hilobiak irekitzean, eta zuen hilobietatik ateratzean, energi. Orduan ezagutuko zuen, nik naizela jauna. Nire espiritua emango dizuet nik. Eta zuek bizi berrituko zarete. Eta zeuen lurrean ezarriko zaituzten eta ezagutuko duzuen nik. Jaun honek esan eta egiten dudana. Jaunak esana. San Paulo apostoloak erromatarrei, zenideok, alagiaren menpe aurkitzen direnak, ezin izan gogoko angoituari. Zuek ordea, ez zerate alagiaren menpean aurkitzen, espirituaren menpean baizik. Jangoituaren espiritua zuen gaur bizi baita. Norbaitek Kristoren espiritua ez badu, hori ez da Kristorena. Kristo zuengan badago, ordea, gorputza hilatako pekatuaren gandik, espiritua berriz bizirik zuzentasunaren gandik. Jesus, hilen artetik biztu zuenaren espirituan zuengan bizi bada, Jesus, hilen artetik biztu zuenak, biziera zego ditu zuen gorputzak hilkorrak ere.
zuegan bizi den bere espirituaren bitartez. Jaunak esana, Azkara zure jauna. Jesucristo horretitza, ni naiz biztuera eta bizia, dio jaunak. Niregan sinesten duena, ez da inoiz hilko. Jesucristo horretitza, Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, Jesucristoren Evangelioa, San Juanen liburu. aintza zure jauna. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días internado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro. Mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo le querían. Pero algunos dijeron: y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que muriera éste. Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, con los pies y las manos atados con vendas y a la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y
y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a la casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oraintxe bertan entzun dugun evangelioa irakurtzerakoan, gogo eta hau etorri zait burura eta bihotzera edera. Eta hause eskaintzen dizuet zueri ere. Bizitzen ari geran egoera hontan, nola ospatuko dugu fedea hori kontuan eduki gabe, ez da. Mundu osoa bizitzen ari geran egoera larria. Azken batean, esatera naramatza, hilobian dagoen Lazaro, gugera une honetan. Gure senide asko dira, gizadi osoarekin. Eta Jesusek negar egiten du gurekin. Sufritzen ari direnekin. Ze ederki jasotzen du evangelio zati honek, Jesusen barrua, bere lagunaren, maite zuenaren heriotzaren aurrean. Barrutik kupiturik. Jesusek negarrari emantzio, barrundik hantzika. Holaxe gaude, hainbat eta hainbat egun hauetan. Eta Jesus, ededun betentzen. Jesusek negar egiten du gurekin, izadi osoarekin. Araba guk sinisten dugun jainkoa, gizaki egina, sufritzen zutenekin sufritu zuena. Gurutzeko heriotza baino, maite izan ziguna. Egun hauetan batek eta bestek, nik neronek bai. Behar bada geure buruari, egin dugu badera hori, nor da jainkoa? Zer egin dezake jainkoa? Zer darki esaten dio, Jesuseri. Martak, zu hemen egon izan bazina, hau ez litzake gertatuko. Honek itxuari begira da iriki badima, sendatu badima. Nola zeztu ba, hau ebitatu. Nor da jainkoa, zer egin dezake jainkoa. Misterio handi bada. Guk, misterio horrek Jesuseri begiratuz, erantzuten diogu, badera horrek, ez da nor da jainkoa, ez da mago bat. Ez da guk behar deguna eskatu eta behin eta berriz eskatu eta itxuraz indiferentea. Edo laino artean sufritzen ikusten gaituna. Ez. Eskotan horrelako sasi irudi bat egin dugu jainkoa. Misterio handi da. Zer dugu nola nahi izan nor dugu jainkoa. Jesuseri begiratzen dugu. Eta guk Jesuseri begiratuz esan dezakegu fedetik ari gera. Jainkoak ez zuen Jesus gurutzetik libratu. Nola libratu zuen? Ez zuen gurutzetik libratu. Baina hilobitik bai, heriotzatik bai, libratu zuen. Horregatik Jesusek esaten du, ni naiz piztuera eta bizia. Horregatik Jesusek esaten du ahalmena handiz, ken arlosa hori, Lazaro, atera zaitez kanpora. Galdera egiten zaigu guri ere, bizitzen ari geran egoera honetan ez da. Sinisten aldezu hori. Zenbat heriotz. Heriotza gure bizitzako parte bada ez da.
hori ere egia da. Baina zenbait heliotz, egun hauetan, ez da, horren aurrean. Sinisten galdezu, azken hitza virus batek ote du. Virus batek ote du. Guk fedetik esaten dugu, hor dago jainkoa bizia ematen. Askotan, guk sortzen ditugun heriotz eta hilobietan bizitza ematen. Ze bizitzen ari geran, izango dugu horrela, hilobi hau, egoera hau, ez da. Ez aldegu guk, alde batetik, nola baita ere sortu. Gure bizitzeko era eta gure materialismoarekin, ez aldegu sortu horako. Haragian bizitzeagatik, esaten du Pablo, gau da, haragian materialismoan da. Ez espirituan, baloreetan, ez espiritu. Ez espiritu. Ez aldegu askotan, gure gizarte bizitzan eta gure, ez aldegu zabor toki bat bihurtzen, nola baitez da, hori ere. Eta egun hauetan behar bada, askotan sentitzen duguna da, egun hauetan behar bada bereziki, bizitzeko era berri batera deituak gaude. Eta bizitza berri hori, bizitzeko era berri hori, gure gizatasuna berreskuratzeko da. Gure gizatasuna berreskuratzeko garaia da. Espiritutik sortu daiteken baloreetatik, eta fededun batentzat, Jesusenetik, sinismenetik sortu daiteken, espiritutik. Este evangelio que hemos escuchado de la resurrección de Lázaro me ha llevado a hacer esta reflexión. En realidad, mirando a nuestro momento histórico, a los días que estamos, esta temporada ya que estamos viviendo, me lleva a decir que quien está en el sepulcro es toda nuestra humanidad. El Lázaro del texto que hemos escuchado somos estos días todos nosotros. Esta situación que está ocasionando tantas muertes y tanto sufrimiento. Y ahí nos presenta el Evangelio un Jesús que llora, que sufre ante la muerte de un ser querido. Y también estos días tendríamos que decir, Jesús nos acompaña a la humanidad, Dios acompaña a la humanidad en el sufrimiento que estamos viviendo. ¿Cómo? Es un misterio enorme. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Quién es Dios? Marta también le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Si tú has dado vista a otros, ¿cómo no puedes evitar esto? Es una pregunta tremenda de siempre, es una pregunta tremenda. Nosotros no tenemos respuesta a esa pregunta, no hay respuesta. La única respuesta es mirar a Jesús. Jesús sufre con nosotros. Dios, esto podemos decir y debemos decir, no libró a Jesús de la cruz, no libró a Jesús de la muerte. Jesús oró, dice el Evangelio, aquel que le podía librar de aquel trance. Y por su obediencia fue escuchado. Y sin embargo terminó en la cruz. Fue escuchado porque Dios le libró, eso sí, del sepulcro y de la muerte. Y eso es lo que la fe nos hace decir, también en esta situación que vive la humanidad, ¿verdad? Dios está presente, dando vida allí donde muchas veces somos nosotros los que creamos sepulcros y ruinas, ¿verdad? Por eso, en este momento, yo creo que muchas veces sentimos la necesidad de un modo nuevo de vivir, pues en este momento particularmente tenemos esta oportunidad de renacer de nuestros sepulcros, de nuestras ruinas, renacer para vivir en el espíritu, en los valores, para recuperar nuestra propia capacidad humana, nuestro humanismo y naturalmente, nuestros valores cristianos y humanos, que estos días tanto estamos repitiendo. Solo desde ahí, desde el espíritu, desde la fe, desde Jesús, podremos realmente renacer a una vida nueva, porque Él es esa vida nueva. Os lo deseo de corazón a todos vosotros y a mí mismo.
Eta zutik jarririk egin dezagun geuren fede aitormena. Sinisten de jangoiko aita, gauza guztien jabe, zeruraren eta lurraren egine. Sinisten den Jesukristo, haren semenaka, gugatik hil eta piztu zan. Sinisten den Espiritu Santu, ta Eliza Katoliko Santu. Egin dezagun otoitz, pongamos delante de Dios nuestras intenciones. Bere herria, bizierazteko bere burua baitasunez, heriotzaren eman zuen munduaren salbatzaileak, Eliza bere antzeko egin dezan. Que el Señor haga de su iglesia compañera de camino de la humanidad sufriente. Egin otoitz. Gurutzitzatu zutenen alde. Otoitz egin zuen munduaren salbatzaileak, abestu eta lagun diezaiela, erietxetan denen unerako lanean ari diren mediku, erizain eta gainontzeko langile eta herri zerbitzaren guztiak. Que el Señor ayude y proteja a cuantos en los hospitales y en el servicio público y en el voluntariado ayudan a los enfermos. ¿De qué voluntarios? Gurutzean, sufrimendua eta ezinak bariatu zuten munduaren salbatzaileak, gaixotasuna eta isolamendua sufritzen ari diren, bide lagun izan da. Que el Señor se haga próximo de todos los enfermos y sus familiares. Egin otoitz. Egun hauetan, Jesusen heriotza eta piztuera oroitzeko prestatzen garen. Munduaren salbatzaileak, beren piztueraren sinismenez eta itxaropenez indar berregaitzen. Que el Señor fortalezca nuestra fe y la esperanza de una vida plena. Egin otoitz. Hala eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Entzun iezaguzu, jauna, eta egizu, eskaintza honek eraberritu gaitzela, kristau sinismenaz argitu gaituzula. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que esta Eucaristía
celebramos nos renueve internamente a quienes hemos sido iluminados por la fe en Cristo. Jesucristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, aurra bat dazkago, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokia eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Egiazko gizona da izan ere, Lazaro adiskideagatik negar egin zuen. Eta egiazko jainkoa, hildakoa, hobitik atera zuen. Berak gizon emakume guztiek errukiturik, guztiez errukiturik, bizi berrira eramaten gaitu, salbameneko sakramentuen bidez. En verdad, Señor, te damos gracias porque encontramos en Jesús al verdadero hombre que llora por la muerte de Lázaro y al verdadero Dios que nos libera de nuestra muerte. Horregatik, aingeru guztiekin batean, onarrezazu gure gorespena eta kantua esanez. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zerun horren dauzka zure biztia, osana zerun oienetan, bedekatua jaunaren izenean, datorrena, osana zerun oienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat izan daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, ajalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatua markatzeko isuriko dira. Egizue hau neure oroigan. Hau da sinismenaren misterioa, Hilera biztu zera jauna, zu berriz etorri arte, hauneko berriro. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ongia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzu. Zuri eskerrak emanez, aldare buruan zure zerbitzari onartu gaituzulako.
Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure Aita Santuarekin, gotzai guztiekin, eta zure herriarekin batera. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Bereziki eskatzen duzugu Aita, koronavirus honek eraman dituen hainbeste eta hainbeste lagun eta persona. Beraia alde otoitz egiten dugu eta eukaristia hau ere ospatzen dugu. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Doatxoarekin, haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gole zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Aita Jangoiko alduztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por ti, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz nos dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, nuestra fragilidad, sino el deseo de nuestro corazón y nuestra necesidad. Por eso te suplicamos que nos des a todos la paz en estos días, la solidaridad mutua, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Angoikoaren Gauza, zukentzen ez munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bitotza, zukentzen ez munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bitotza, zukentzen ez munduko pekatua, erruki jauna. Y este es Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, aquel Hijo amado de Dios, que haciéndose uno de entre nosotros, se convirtió en nuestro compañero de camino para darnos vida. Dichosos los llamados a participar en la Eucaristía, en esta fe. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Si viste tu si viste Dios Padre,
zaitu, nahi gabe garela, izango dizu, celeste jauna, Egin dezagun otoitz. Bedeinka ezazu jauna, zure errukia itxaro duen, zure laguntza espero duen zure herria. Eta emaiozu bihotz zabalez, zuk argiturik eskatzen duena. A tu pueblo, que espera siempre de ti, el don de tu misericordia, y concédenos, inspirados por ti, recibir lo que esperamos y deseamos de tu generosidad. Jesucristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko alguziduna, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. eta gure azken kantua Andre Mariari, urrategiko amaren izenarekin, baina Jesusen ama Mariari gure kantuarekin, bere laguntza eskatzen du. Maite Maria, egimuzulako, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zoazte jaunaren bakean, Ezkerra jainkoari. egon etxean, bakean, elkarri lagunduz, edean, eta itxaropenek, egun hona pasa.